Ko le peke mau hofanga atu he ngahi whakatapu kotoa pe ko tautou ngāwe ake atu me he whaleni. Kai ata ke o atu hanga tonu i he pongpongi fo o koeni. Ai aho whakamamana lahi o e kau Faiako o Tonga. Pea oku whakahoko hanga tonu atu eni me holo whakamanatu o Queen Salote i loto Nuku'alofa. Ko e houani na e kamata mai ai polokalama aki ai laka. Pea ko e laka ko ia na e kamata mai e me he wafu tau whaahau. Osi mateuteu ai kau Faiako ko tope i he ahoni. Ko e aho no whakamaho inga i makehe. Ai ngāu e tōnunga pea mo ngāu e tōtō iwi o ku nau whai. Pea ko iai e ni ihi ko nau tōtau i he whatongia. Kau ko lau monu pea lau koloa. Ai toko lahi o e kau Faiako ko na wau sia mo ui ai ahoni. Pea taki mai he laka ai 8 minista o e ako. Toke ta huakawa mei liku. Pea pehe ki he kau taki o e potunga o e ako CEO kau maa ai kau taki o e ngahi potunga o e kekehe o e ako. Pea moku nau tolo e kau Faiako i he ngahi kolo ko tope i tongani. Mau maarie ai kau Faiako i ai monau ngahi teunga whakaofa au pito. Kai lau e hai ai whewhia ho nau loto. Kau hi ko e kakai mau inga au pito eni o e whonua. Mei he ngahi ako anga iki aluai ke ngahi kolisi o ku iai ai kau Faiako. O ku nau teu i lelei ai kahau o e whonua. Pea hange ko iau tau mamata ke i he ahoni. Lolotonga whakahoko mai pea e laka i he taimini. Kolisto ngā ku nau whakatete i he taimini pea o ku tau olunga whiawhia ki ai ni i toko lahi o e kau Faiako. Ka kua o mai e konga lahi o e laka ki he holo whamanatu Queen Salote. Mau tautale leiki mo tō katoa. Ai tonga kotoa nā ke whaiwhatongia he potunga o e ako. Tatau i he siasi kau maa e puleanga ka kua ke lava atu ki he ngai whanua i tua puleanga. Pea ka pau o mou hiki me i tonga tapuni o whaiwhatongia me he ngahi otu motu. Ko e ahoni o ku ke manatu i lelei mai pe ai maho inga o e ahoni. Tala vou e kau Faiako ko mo tōku whainga maari o mo mamata hanga tonu mai he pesi Facebook ai Broadcom FM Broadcasting. Ki he nihi toko lahi te mo lava pe o sio mai ki o nau ngahi whafonga pea mo whiawhia i ho mo whelongo aki. Mei he pesi Facebook ai Valfitu po ine nima e whaema taltai lelei ki mo tolhono katoa. Pea whakatawanga pete tau inas whiawhia i he lotu tāpo aki o e ahoni. Kau maa whoki ai ngahi polo kalama ko toa pe ko teu he potu ngāwe ako ke tau kau whakatahai mok mou tolhono katoa i he o wau mahu inga o e ahoni. Hiwa talitari pe ai whanau ako me he kolis whawhai ako. Nau talitari aki ai laka pe pehe ki aki nau tolo kotoa pe na nau whaiwhatongia ka kua nau pensoni me whatongia whawhai ako. Talelei aki ai 8 minista o e ako. Pehe ke CEO mo ki nau tōko toa pehe ngahi potunga o e kehe o e potunga o e ako. Ka ku whakalanga manatu ki e toko lahi. O ku nau tākoto mei api. Kou whanga he whakatapu. Ka nau fuasia mai e whatongia. Mātu aki mahu inga mo mawhatuki tuki koeni. I hono teu i o e whanau tautupo e whonua he ako toka mua. Whai whanonga hake ai ki ngahi kalasi toi lalahi ange. Pea kua ope ki ngahi api ako kehe toi maa olunga ange ai pule anga. O ku pau pe ke iai hono kau Faiako. Tau Moimoi ka kato i e polkalama o e ahoni. Pea te tau kau whakatahatu pehe pesi Facebook a. Kau maa ai le ti o foki. Mei he ngalo e a. Ai atu he houani ki he
Ha o mai ke tau moa o e holo ko e GPS a PA nau teu ngā lano mata. Ngahi api ako ko toa pe o si iai o nau teu ngā whakaofa au pito. Pe ako maho inga au pito foke ai ngahi pena aku lava ke tau tālai ko whe ai api ako koe. Mo e api ako koe ka ako maho inga e taha Faiako ko toa pehe ahoni. Tau tui pena kai ke nau lava o mālolo le lei ane po e nau whakaamu ke whai mo maa ke aho ke nau kau i he lot whakawhetai o e ahoni pe kai koia pe kai tui ho nau ngahi teo ngā whakaofa nai o si teu i. Mo nau ngahi tau wala whakaofa au pito pe a pehe pe ai loto pe mo e lau maari e whakaofa talitari aki ai koloa folofola e inase ai e kau Faiako ko toa pe me he eik palestini o e siasi ue siriana tawataina o Tonga ko whaiwhekau toke tā te vita koloa ia havea toko lahi au pito ai holo whakamanatu o Queen Salote nau tolong nau toka ngā i hono whanofo ai nihi toko lahi o ku nau kau mai ke polo kalama mahu inga o e aho ni o ku nau wheinga pe ke whakamaa opo ai no fo pe a moe kau Faiako ke mahino e hao kotoa mai ai kau Faiako kotoa pe ki lotoni ke nau inasi kotoa i he fia kau maa ai whakawheta ai pe a moe whakamalo ki he eiki koe uhi koe whakatu ota lelei ki nau tol ke aho na e whakamohe mei ulu ka ku nau inasi ai i hono whakahoko e he otoa mawhi. Kei whakahoko mai pe ai laka koe konga lahi o ki nau toko nau wau mai ko nau hu mai ki whaleni pe a te wakai ko nau wongosia he laka na e whakahoko mai ka neongo kotoa ia kai to e whewhe ko e whiwhia o e ahoni, ko hui ko e ngā oe. Whakamahu i ngā e potunga o e a kōpepe mo e whonua katoa. E mahu i ngā o e kau Faiako mo i ngā oe o ku nau whakahoko.
Paula que Faiaka não gusta manter ia me aga Paula vem aí ao ele vai na verdade ao é hot o la cá tô eu vou te falar cá Paula tu kamata pe ki kata pe mo ta ki pe ba tu pule ba ke ta muy pe to ku ke pe ma fa na pe kalau pun pak soal
Malo. Male. Kore peke u whamarmalo te talawhatapu. Kore at mua kau Faiako toi pe tau mini te fitu pia kamata e tau programa. Ka more ka mo tā puni mai e ngahi sea. Ko hiko nau tō e tō mui mai e whai ngā maari e pe. Ke nau humai ki loto whareni. Kore at pēka ti moto kau Faiako, whamoremore, ka lava mai e tau whakalangalangi, ke mō kataki, ke mō mea katoa ka longa ke tau taritari, tau whakalangalangi. Pamaroa tai pēki i ai oi, Ui, tau matangi e pōpōko ni, mawa manakwe, i hoko ia ke tak mai e lau whare i whakako tau mai whatomia. Io, whamoremore, koe whamarata pēka ni mō tau ki mahu pē tau taimi, kore pēki kau hiwa ti ai oi, ke mō hiwa mai pē tau kahimi, tau taritari ai ni kamata tau programa. Ko mō tolu te ai ke whamaoni e tau mai pepa tari ui, o kātaki, mahu pē hawai ngā maari e pē whakakaka oia. Koe lava pē tau programa Latu koe ahoni koe kamata e tau polo. Mō tolu koutou teu ku owa, whai pēia. Mō tolu mōs teu mai, kani osi pē koe tau kamata.
Whakatulou atu pia kokole ke Uhouhonga atu. I he ngahi whakatapu kotoa pe ko tautou o atu hanga tonu me whale whamafola leani walfitu poine lima FMA. Kau maa pe si Facebook a iBroadcom FM Broadcasting. Whamafola hanga tonu atu i he pongpongi fo o koeni. Ai o wau lotu whawhetai o e aho whamaman lahi o e kau Faiako. Ko e polokalama o e aho ni o ku tokalo loto i e loto pia Moimoi o e taha Faiako ko toa pe talo pia me he kohili o a mai ki aho ni. Na iai pe ai kau Faiako. Na nau teu i ai kahau o Tonga pia ku a mai ki aho ni. O ku sio ki e kahau. Pia mo e lelei ko toa pe ngāwe. O whakahoko he kau Faiako o Tonga. Mai tautupo e whonua. Ko e polokalama o e aho ni. Ko hono whakaukau. Ko e kau Faiako i he Uhouhonga. O e Fakaakeake ai ako. Teachers at the heart of education recovery. Ko e tangata malanga pe ko e tangata tene tataki ai o wau lotu whawhetai. Ko e eiki Palestini o se aso e siriana tauataina o Tonga. Ko whaiwhekau toketa te vita koloa ia havea. Ko e whakalanglangi o e polokalama lotu whawhetai. Ko ona polo huakawa me liku ko e eiki Minister pea o e ako. Kai e kamata o e polo kalamana e kamata mai aki ai laka me he wafu vona. Pea ko tō o talilei ko toa ai kau laka ki e holo whamanatu o Queen Salote. Tu mua ke taltali e whiwhia. Taltali lelei ki mautolo no kātoa e tonga ko toa e tapakeke o e kolope o tau inasi i he polo kalama mau inga o e ahonik. Ko e lotu whawhetai o e aho ni, ko e himi uluaki, ko e himi te au hongfulu maawha, e laua tuia e Cecilia Moala lave mai. Ko e tahaia o e kau Faiako o e whanga o pilo level. Ko e wholofola ko maake vai hongfulu ve siwa walu ki e toltaha. E laua tuia e Seofilisi hingano, ko e Acton Dean of o e tai o TIOE. Pea ko e lotu whakawa o e polokalama, ko e Eik Palestini pea o e Seswe Siriana tauataina o Tonga. Hoko ai lotu ai eiki, ko e lea talitali ko Seilose Fifita. Ko e Deputy CEO ia o e Quality Assurance Division. Ko e lau e whekau me he ulu i ofisi o e UNESCO ke aho whakamaman lahi o e kau Faiako. E lau kotoa pea e he kau Faiako. Ko wao mai pea mo e Eik Palestini na e kau mai pe e whakawhe whakalang langia i he laka pea ko osi mea pea heni. Ko e iwi palansa ai kolisi Tonga ko ke nau tolo ku nau tataki ai ngahi himi pia mo e ngahi o wau o e aho ni. Pia ko e polokalama mau inga e ni ko e whakaapa minite taha. Kia ki nau tolo kotoa pe ko nau pekia. Pe ko nau tōtau lolotonga e nau whaifatongia lelei i e ngahi apiako i Tonga ni. Ko e whakakoloa o e aho pe ko e toa e koloa mai potu ngau e ako kau ma ai taha Faiako ko toa pe e whakahoko pe e Eik Minister o e ako mo e ako ngau e toke tā huakawa me liku. Ko e hiva e whakahoko ia e kolisi ako Faiako lotu tāpua ki i makehe o e aho ko whaiwhekau te vita koloa ia havea. Ko e kawinga lotu o e lotui o e aho ko e kau Faiako mo e kau ngāwe o ko lolotonga whakahoko whatongia. Mana tua whoki mo si kau Faiako kau ngāwe ko nau tōtau i he whatongia ani. Whakataha mo e kau Faiako ko pekia i mamani i e whakautua o e COVID i taha hiva. E whakahoko a e hiva
Pea mo e whakaloto lahi e whakahoko pia e hik Palestini o sesi toke tāte e vita koloa i havea. Hoko ai pia mo iwi palasa ai ako maa o lunga o Tonga. Lea whakamalo ko e ofisa pure ngawe ai potu ngawe ako mo ako ngawe ko toke tātankia Moimoi Steen. Ko e himi wha o si ko e tolungi au hiwang fulmata ha ves ulua ki wha moi ono e lauia e re meki tūkia me he api ako GPS a maufanga. Ko e keresi whahoko peia e ek Palestini te vita koloa i havea hoko atu mo e whaswha whanua. Pea ko e kotoa ia o e ngahi polokalama ko teu mai. Kai he kamata mai ai laka mo te wakai ki e whafonga whiwhia ai kau Faiako tui mo nau ngahi teo ngā taha whaofa au pito. Pea e kai ko ia pe ka ko whakalanga manatu ke ngahi whafonga kotoa pe ko nau tō tau lolotonga e nau ngāwe tō iwi mo e nau ngāwe oskia velenga. I ono teu i ai whanau tō tupo e whanua i ngahi api ako toka mua ka o mai api ako lautohi pea au hake ki ngahi kolisi pea mo ngahi api ako hiriange ai ngahi kolisi o ku iai pe ai kau whai ako ku nau teu ia. Koe e ni ku nau whai whatongia me ngahi otu motu funga whanua ki eua ka o mai otu hapai lolo halai walu pea au atu ke ongo niwa ka pau mou lama whanonga mai i he interneti. Pea ko pehepe ai ni ihi toko lahi ko nau hik whanua ke ngai whanua i toa pole anga ka ko nau manatu me lie mai ke ngāue na nau hoko koe kau Faiako a Tonga. Pea moi aho koe ni o koe kai ala mangalo ia i he loto o e taha Faiako ko toa pe. Aho no whakamahu i ngā i makehe ai toko taha Faiako. Pea moi ngāue tō iwi mo ngāue tōnunga. Pea koe pole mahu inga ia mai kau Faiako o nge koe whakaukau o e aho ni koe Faiako i he Uhouhonga o e Fakaakeake ai ako neongo ai hoko ai whaingata whakamaman lahi o e COVID taha hiwa. Pea nge o ko ngā wewe ai ngā hei tapake kehe ko toa pe o e whonua i ako. Mo ngā hei tawhaaki ke kotoa pe, pea whewhaka mo oni aki ki ai loto, pea mo ui ai Tonga kotoa. Whawhetai uk tau kei hao, pea tau kei malo i he tauhi ai otua, ko ne whai mai Tonga. Tau kei inas kotoa pe i he tāpuaki, o he tau wō ke loto, o he tau wō ke ako. Pea ko ke tau tolu e mātu a tau hi whānau, ai mau inga ke tau poupou lelei, pea poupou kakato. Ki he ngāue o ku whai e kau Faiako i api ako, mohono kau Faiako. Kai tuple kina, ai māma pia moe poto whakaotua i he whanua kotonga. Kai kehe ko whonu au pito, ai holo whamanatu ko kuin Salote. Oro peo mo mea, kore pege e sio atu. O mo tai mien hua me be tau wahini e tau tari aki e tau whawhalagu lagi. Whakahoko pe e whanau na lolotonga ako he kolisi Faiako ai hiwa tari kamata mai e laka aia ka i hene pe ai whanau ako me he kolisi Faiako. Nau whakahoko ngā hiwa tari mo ui matangi ko hi ko e o wau mahu inga o e aho ni. Wakai ki e ni ihi kotoa pe ko nau tō tau i he hala whanongaka ko ki nau tōlu ai ni ihi na nau whaifatongia i he potu ngāu e ako. Kui ai pe ho nau kau whafafonga. O ko nau i heni ke whai e potu ngāu e ako ai whakamalo pe mo e whakalangi makehe maki nau tolu kotoa pe ko nau i kona ai ngahi ngau e Faiako kotoa pe kana nau mate aki ai whatongia pe mo e ngau e koia mau whatawange mo e kau ngau e kotoa ai le tio walufitu poine nima e whaema
me holo whamanatu ko kuin Salote. O kua o lelei atu pe a o hanga tonu atu ki apina i he ngalu ea le te o walfitu po ine nima e whae maka o maa ai pesi Facebooka ai Broadcom FM Broadcasting. Tau ina sea i he ahoni. Pera pau kuia i se angai fufonga o hakau Faiako. Na nau whai whatongia ka ku nau kei lau maarie i apina. Nau tokotokoto peo whanongo mai tap mok mautolo. Ki he polokalama maho inga o e ahoni pea ku whafoki ho mou manatu. Ki he taimi nā ke alai ki he foisioka pe ko e tasi. Pea o ke tau whare ko e konga ia hono ako i o e whanau. Pea hange ko ia o ku manatu melie kia ia e toko lahi o ku nau i apina. Koe ke nau toi lava ki Saione, koe ke nau toi lava ki a feitu. Ka koe kakai toko lahi o ku nau tatake e pule anga o ia honi. Koe ngahi fufonga ko ia na nau whai hono teu i. I he ngahi apiako lau tohi pea o ke ngahi i kolisi. Hoko atu ke ngahi apiako toi maa olungange i Tonga ni. Pea toi hoko atu ai ako pea moi whenga ki he ngahi whanua o tua pule anga. Tā e Maria e taha kotoa i e whainga Maria mo i tā poaki o e ahoni. I kai koia pē, ka aku hoko ko e whakakoloa ai ngahi. Whatongia ke kehe o e whonua mo wafe ai. Ai le tio walfitu po ine ni mā kau mā e tau pēsi Facebook a. Whawhonga atu ai ai pure kau mā. Ai kau ngā ue kotoa ai le tio walfitu po ine ni mā e whai mā. Ai whakamālolo to hounga. I he pureanga, ngahi siesi, ngahi apiako, ngahi sektoa tau taha. Pe mo ngahi polokalama whawhamiri ko toa pe ka aku mo wafea mai. O atu hanga tonu he ngalu ea kau maa ai ata. Ke mamata mai ki ai ka inga tonga ko toa pe. Lawe e foki ko e whakawhi whakalang-langi. Ona pol hua kawa mei liko. Na e si kau pe he laka. Pea nau wau mai ki heni. Pea o tau toi tari ki ai i he howane. Whawhau pita te teo e kau Faiako. Koe kau Faiako ku nau teo ngataha. Pea koe e kau Faiako ku iai o nau ngahi kahoa kakala. Ka koe whakamaho i ngā i o e ngā ue kotoa pe o ku whakahoko e kau Faiako kotoa pe i Tongani. Pea moku mautolo kotoa pe ku mou i e ngāhi o tu motua whai whatongia ai. Whatawange o ku wau taklele iato mou whanongo mai pe. Tau kau ngā lotu whawhetai. Pea tau kau ngā whiawhia kau hi koe ngāhi palani. Pea mo ngāhi whotu utu kotoa pe na e whakatoka me he kuohili. Whawhetai o ku whakahoko amanaki ai o tua. E whawhainga maari ai aho. Angi moko moko, la lelei au pito. Pea ku wheunga pe ia. Ke oa e tai lava mai he taha he kau Faiako. Kai inasi whiawhia he ahoni. Pea mohono tāpua ki. Kei whakahoko pe hiwa talitari e whanau ako. Me kolisi Faiako kau kei whanonga mai pe ai kau Faiako pe mani i he mātua tau whanau ko te wakai o nau kau whakataha mai pe ke whakamahu i ngai ai aho tāpua ki koe ni pe kai koe pe ka koe whakamahu i ngai na i ai e whae na e Faiako pe koe tamai na e Faiako pe koe taha pe he kupo i ngai whamiri na e Faiako o ku i ai ai tua merie e toi ai peha Faiako e ngahi loto whare ko ia. Ko e kakai o ku nauhanga o tutu ai mama. Mai whanau i ki ange, nau hu ke ngahi apiako toka mua. Nau hoko atu ai ke ngahi apiako lautohi. Pea nau hoko atu ai ke ngahi kolisi a watu ke ngahi university. Ka kouhi ko e whakataptapui o e ahoni. O ku neongo whawhainga maari e pe he ngahi ta Fakaakeake emergency. Ka ako iai pe e tua melie pe mo e amanaki lelei ki he kahau wawe mai. E whakatoka maari e he otoa e mea kotoa pe. Ka whakakakato ai ngahi visone pe mo e ngahi
anau me lia ku toka loloto he loto Moimoi ai whanau ako toko lahi nau whakaamu ke hoko atu ai ako ki ngahi whanua i tua poleanga. Mo tolo e kau Faiako ku mo toka i apina. Kana mo Faiako i he poleanga, ngahi apiako ai poleanga, kau mai ngahi apiako ai siesi. Peko e ngahi apiako, koe pe ngahi apiako toka mo a tau taha. Ka aku nau, kau whakataha pe i hono teu i pe mono tutu ai mama. Ka koe mama aku tapua, mei he mama lahiko sisu klaisi. Tutu ai ki mama ko ia o kamata ke ulo pia mama ngia ke toi o atu ke ni ihi toko lahi o e ngahi ati ako lautohi ku iai ai ngahi fae ngahi tamai foha moi o fefine o kunau iai ngahi api ako lautohi pia kunau teu i ai whanau wai toi hoko atu ke ngahi kolisi tau tui pe kui kai koha ngāwe whai ngofua. Kau e tala loto e kau Faiako ke ngāwe mawhatuki tuki ko ia. Kuhi ko tau tolu i api, ia e tau whanau. Tau lawe i pe o kui kai koha ngāwe sisi o tau lea me pongpongi. Koe nau toki mālolo pe koe toki mālolo ia e tau lea. Ka koe konga lahi o e aho. O atu ia mei api ki e Faiako i api ako. Pea o ko teu i e Faiako ai le soni ke ako i aki ai le ka tautui pe o ko toe whakahoko pe e Faiako ai teu whakalau mālie whakaata mai mo whakasino ki e whanau kotoa pe ko o atu ki api ako. Pea kui kai koha mea sisi ai lea, kui kai koha mea sisi ai Faiako. O tau whawhetai ke eiki kuia e kau Faiako i Tonga. Na wako ke ngahi ta whaaki ko ia, pea ku nau whakahoko ai whatongia mau inga ko ia. Pea mau iheni mo le tio, valfitu ko ine nima FMA kau mai tau pesi Facebook a. Ke o atu hanga tonu ai lotu whawhetai ko ia. Ke whakamau inga ai ahoni. Just. Your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will
running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Goodness of God, I will sing. And all my life you have been faithful. Faithful you have been. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ko he kaukua te tia ko lola toko taha. Ka ko tuu tai whakawhalang langi o na pol hua kawa meli ko hoko atu ai pe ai tau pol kalama. Amanak lele pe o ku tau inas whiwhi ai mo mo tolu hono kotoa ta tau I tongane. Pea o atu ki tuapule anga ngā hei whanua kekehe I he Pasifiki whatawanga pe hoko ko e tāpuake ki a te tau tōl ai o waloto whawhetai whahoko mai toko taha Faiako kotoa pe I tongane I he ahone pea mohono whakaukau ko whakatoka I he pongpong ni Faiako I he Uhouhonga o Fakaakeake ai ako. Tapu mo e taloni hono ono, o kei tāhuri, ia ulu alo. Kei taftonga hono huelo, ko e moto ia ngai akau kakala o tonga. Tapu ki he mahina o tuu katoa, o kuhuhulu he otuanga ofa. Kuini o feina, o na nasi pauko. Tapu ki ata moho oiki, o whanua. Tapu ki a mafto ki mana mo ui. Mafto ki whare mama. Hatau whanua. Tapu ki he eikpare mia o Tonga. Tapu ki he hou eik minista o Kalauni. Tapu ki he whakawhakalangalang o e aho. Hua kawa mei riku. O eik minista o e ako. Mo e ako ngā we. Tapu ki he presidenti o siasi o Esriana o Tonga. Te vita koloa ia havea. O kua ana ai whakakoloa whakalau maari o e aho e kau Faiako. E waf mātaha. Tapu ki CEO. Associate Professor Dr. Tangina Moimoi Steen.
Tapu ke kau tare kita ako, o ngahi ako kotoa pe o tongani. Tapu ke kau tokon tare kita, o ngahi potunga o ako, mo ako ngawe. Tapu atu ki he kau helo, ai kau Faiako, ko nau tatau mai ki whatongia. Pea mok nau tolu, ko la mākona e nau whoroa watu, mei taimi ki itāniti. Tapu ke kau ofisa ako, pea mo kau Faiako kotoa pe o ngahi ako anga kotoa pe o tongani, vai ko niu tō wā, funga vai lahi, lolo halai walu, whanga wharik pako, funga whanua pia motonga eiki. Kai ata, mo mafta uluafi, ke whakahoko ko atu e tau whatongia, ke aho maungani. Koe konga honoua e tau proklama, e kamata kia hano lau atu e tau himi uraki, e se silia moala lave mai. Ko toko kon pune ako ia, CPS a whanga pilo levu. Ko wholofola, e lau atu e soflis hingano. Ko e tokon tinia, o e koris Faiako. Ko e lot whakaawa e proklama, Fakaakeake wadia e ek presidente se aswe sirana tawatai na Tonga, te vita kloa ia havea, ta hoko ke loto a eiki, pe mo ere tari, Fakaakeake wadia taha e kautokon tari kita, se ilo se fifita, o Quality Assurance Division. Ukore, for Moimoi ke tau kamata. Koe wholowholahimi e kamata ke tau o wau malanga ke pongpongini. Kono te au hongo fulu mā whaehimi, taha wha, mō kata ki o me hake ki o lunga ke tau hiwa. E ki koe o whaau, koe mo ana loloto, pia ngaloi foki ai, e ngahia, pia kua ufi, e kukovi kotoa pe. Koe tata au sisu, koe mau fufulu anga, o kukalanga e kina, koe maanga ia, pea ata aina ki mamani kotoa pe. Ka pau e ngalohi foau, i e ngahi pe au lahi, pe a mole ia te au, a eku ngahi tokoni,
Ka e maupe e tui e tamai ki a te koe. Sino, pia vai moe loto, e pau e taulani, hok lau mali e holi. Pia uongo i o ilo, ai o whatai ngata. Ke wholowholai, ke ngā weanga e ahon, Gospel o Sisu Christ ne whai maake, hongo fulu e wahe, vesi ua walu, ke tolunga fulu mātaha. Mā ke wahe hongo fulu, ua walu, ke tolutaha. Ai au kuhiki o pehe. Ke hanga e pita o rea kia te ia. Wakai, ko ki mautolu kua mauriaki, a mea kotoa pe o mau Moimoi kia te koe. Pere a sisu, ko au eo kua utalatu, o wikai hataha, kua neri aki ha whare, pe hanga hai toko ua, pe hanga hai tua whaafine, pe ha whae, pe ha tamai, pe ha whanau, pe hanga hai tokanga ngoue, koe ui ko au, pe koe ui koe Gospeli, ka tene mauni, ia nofo ko eni, o lo te au, hanga ai whare, mua ngai toko ua, mua ngai to whaafine, mua ngai whae, mua whanau, mua ngai tokanga ngoue, o ope, mua ngai whakatanga, ia ihe māma ka hau, koe mo i tangata. Ka koe toko lahi, o ku mua, te nau Moimoi, ka koe toko lahi o ku Moimoi, te nau mua. Amen. Mo puno ke tau lotu. O ku maoni oni, ai a Fiona, ko si hopa sao pauti. Koe māma tau mamao atu, ka koe māma foki o mamani. Ai a Fiona uto o ki ai a loto fuabe, tau ki kai hamea e wha ufia, me ho finangalo. Ko tokai mānanga i pē koe au niu, o ki ho tōku pū, alangi pia mo mamani. Whawhirai ho tāpua ke Tonga, ulago i whiorerea king tupo ono, mo kuina naspau, ai whare o tupo mo ha mo heofu. Pea kula venga monu ia ai ai whanua pia mo e pureanga,
Ke kaunga ton ki ai ahoni, ai pot ngau e ako. Ai eik minister ako hua kau meliku. Ka mai pule lahi, ai pot ngau e me kau tere kita. Ke whai ki ngahi ako a ngā, i kau pule ako, kau tokon pule ako. Ke tau tau te whito ke kau Faiako. Mo mahu inga whakamaman lahi, o tuunga e mau i hene ahoni. Mau kau whadaha mo e taranoa e aho, i kau Faiako i mamani. Ke mau tala ho nau monu, ke mau whamooni ke nau li akbo i mo e whelau lau. He ko ki nau tolo e mafu, ke whamoo i lele iai ai ako, i ngahi tuko i whanua, pia kaua i atongani. Ko i Faiako ko ngau e whakautua, e pao tolo aki ai ilo mo e poto, ko i mata i koloa, o ku whatu umari ai i miso e a Fiona, i e whahi ngau e tangata. E kamatanga e no e whatangani. Ke tāpo ak mai ki mau tolu ko tōpe, ai ngā hiwa ka maa wholofola ko mau whanong ki ai. Hakloa e tō me whawhalangi, ka maha whekau mi ho kōsperi, ke whakamoi lelei aki e mafu, oi a ko i mau ki i whanuani. Tau kau mo koe e koe maulotu ia, Faiake e di e huafa o Sisu Christ ko alo, ka ko mau whakamoi. Amen.
Tapki a fio ai tolu taha i o tua koe tamai, alo, mo i la maari e maanion. Tapki he whaafe whalangi o e aho, whamanatu, whamaman lahi ai, ai mahu inga o e kau Faiako i Tonga, i he uafe uataha. Ek minista o e ako, mo e ako ngāwe, Honorable Huakawa Meriku. Tap mo e whaiwhikau whakatu i, ka koe Palestini o e siasi we siriana tawataina Tonga, Right Honorable Reverend Dr. Tevita Koloaia Havea. Pea koukore, ke whakamalumalu atu i he whakatapu kakato, wawhaki i he kamataanga o e whakatahani. Ka tāmo oku ai whainga maari e koe ni, ke whakakakato atu ai whatongia o e lea tāritari o e pongpongini. O kou whakafofonga i atu, ai eik minista o e ako ngā aue, i hono tāritari lelei, mo loto hounga ia mo oni, ai wheitu una, Right Honorable Reverend Dr. Tevita Koloaia Havea. Koe whaiwhikau whakatui, mo e Palestini o e siasua siriana tawataina Tonga. I he oanga lelei, ka ke mea mai, ke tāpuaki, mo whakaloto halahi, ai kau Faiako ai pure anga. I he whamanatu o e aho, whamaman lahi o e kau Faiako. Kou taltale lei foki, mo fia ki mo tol ko toa pē, ai kau Faiako o Tonga. Ko tau lo nuku i he whare whamanatu o kuini Salote. Pea moki mo tolu o mo kau mai i he ope. I he whakaloto lahi, ai taha e kau matao. I he whakatotolo, ai taha e kau matao tao i Tonga, i he malae o Iako. Nai pehe he kau Faiako maa Tonga. Pe ko e Faiako, kau Faiako lelei taha. Me ngahi apiako e fitu noa i Tongani. O e lau tohi pure anga, mo e korisi, ai siasi, pea mo e pure anga. Ko e whatongia o e Faiako, ko hoto kakalai. Pena e whakatoka pe, e o tua mafi, maau, Faiako, talu, me iho o tupu hake i api. Pea tāu kumau inga, ke tau whai ho tau whatongia. Tau hi waha a, loto tō, mamahi i mea, whakaapa-apa. Ke tau tō iwi, mo oskia verenga. Ke langi i ai o tua, na ane ui ki tau tolu, ke tau hoko, koe kau Faiako maa Tonga. Kai malawa, ke te ui, e he kau Faiako ai pure anga, hakahao, maamangia, mo monu ia, o e whonua, ke nau mo ui tāau, mo e moto, o e tau sila. Koe o tua mo Tonga, ko tau tofia. Ofa ke mō mao ko toa pe, ha aho lelei, fia, mo mohu tāpu i kina foki. Ofa atu. Ka wau mai ni ke konga mau inga e tau proklama ko e tau kau, whakataha, mo e kau Faiako e lau miliona i maaman. I whamanatu ai aho mau ingani. Ai ko hono lawa te whekau me he ului office UNESCO, ke aho whamaman lah o e kau Faiako. E whakahoko atia e tokontare kita ko ana lupe voi, o e waa sivi, e mo silapa e potungawe. Peke a Dr. Raylene e sau, e tokontare kita ia, ai ngahi ako, maolunga ange. Mukata ko wakai peke peswa, whahako atuai. Malo. O kokole ke o whakatulou atu, ka ukamata atu, onu whakahoko ai popo aki i he lea whakapilitania.
It is an honor to read the joint message from Ms. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, Mr. Guy Ryder, Director General of the International Labour Organization, Ms. Henrietta Fore, Executive Director of UNICEF, and Mr. David Edwards, General Secretary of Education International, on the occasion of the 27th World Teachers' Day, and with the theme entitled Teachers at the Heart of Education Recovery, 5th October 2021. Nearly 2 years since the outbreak of the COVID-19 pandemic, many education systems are still facing significant disruptions. Students and teachers in close to 60 countries remain affected by full or partial school closures. But whether students are learning in person or remotely, teachers are at the heart of the process. The pandemic has shown a light on the irreplaceable value of the teaching profession in society, but also on the difficult working conditions facing many teachers. Teachers have been on the front lines to ensure learning continuity when schools were closed, to provide socio-economic support to their students, especially the most vulnerable ones. They have had to rapidly adapt to remote learning and manage new digital tools, often without training. Today, they must assess and address learning losses among their students, cope with issues of health and safety in the classroom, and leverage remote, hybrid, and in-person methods to minimize disruptions. Today, we celebrate the exceptional dedication and courage of all teachers, as well as their capacity to adapt and innovate under very challenging and uncertain conditions. They are at the heart of global education recovery efforts and are key in accelerating process towards inclusive, equitable, and quality education for every learner in every circumstance. Now is the time to recognize the exceptional role teachers play and to empower them with the training, professional development, support, and working conditions they need to deploy their talent. This is the time of challenge, but also an opportunity for rapid transformation to address the unfilled needs which have been multiplied by the pandemic. Sub-Saharan Africa alone requires 15 million more teachers to reach the education goals by 2030. Surmounting these challenges requires bold commitment, investment, innovation on a scale like never before. Successful education recovery starts with ensuring teachers' well-being, adequate remuneration and safety, including the prioritization for vaccination towards which other key workers. A successful education recovery calls for investment in more teachers and in training and professional development opportunities so that educators may enrich their practice and gain the skills to integrate and use educational technologies effectively to support learning and adapt to a diverse of learners' needs. Education recovery will be successful if it is conducted hand in hand with teachers, giving them voice and space to participate in decision-making and respecting their pedagogical knowledge and expertise as we reimagine the way of the crisis and build more resilient education systems. On World Teachers' Day, we are not only celebrating every teacher, we are calling on countries to invest in them and prioritize them in global education recovery efforts so that every learner has access to qualified and supported teachers. Let's stand with our teachers. And finally, from all the teachers in the Kingdom of Tonga, we wish UNESCO a happy 75th anniversary. Mahalo. Koe popoake oi aho, I he lea whatonga. Koe popoake whatataha, mea Audrey Azoulay, tale kita senyale o UNESCO, Guy Ryder, tale kita senyale o International Labour Organization, Henrietta Fore, tale kita lahi o UNICEF, pea mo David Edwards, Secretary senyale o Education International. I hono katoa ngai o aho whamamanlahi hono ua fitu ai kau Faiako. Moi ka veinga, koe kau Faiako I he Uhouhonga o Fakaakeake ai ako. Aho nima o katopa wanoa ua taha. Ko mei lava e tau e ua malo, talu me he tō, ai whokoutua whamamanlahi o COVID tahiwa. Lahi ngahi pot ngau e ako nau kei whehanga hangai mo ngahi wasia lahi. Koe whanau ako, mo kau Faiako I he whanua e mei ono ngofulu o kukei wesia.
tupu me he tāpuni osi, pe tāpuni whakatai me ngahi ako anga. Neongo pe o kuako whakataha e whanau mo i Faiako i loki ako, pe ako ma vahe me i api, ko i Faiako o whekau akton pe mohono ako i o i whanau. O kuhoko e whakautua whakamama lahi ko i ni, ke ne whakaho ata mai a i kai malawa ke whetongi ai mahu inga o i ngau e whakawhaiako. I he society, pe i kai ngata ai, ko i ngahi makatu unga ngau e whai ngata o whehangahangai mo i kau Faiako toko lahi. O ku kau ai kau Faiako, i he kau ngau e laini mua ke whakapapau i, o ku hoko lelei pe ai ako, i he taimi na i tāpuni ai, pea ke poupou whakasosiale mo whakaeongo he nau whanau ako. Tau te whito ki he ni ihi o pereperengesi mo ue sia ngofua. Nai pau ke nau liliu whakavave e whaunga Faiako, ki hono ako i e whanau me i api, pea mo ngawe ake ngahi mea ngawe whakateknolosia fo ou, pea i he taime ni ihi, i kai ke iai ha whainga marie ke tomua whakatau kei ki nau tolki ai. I he ahoni, kua pau ke nau sivi, pea motokanga i kina ngahi whainga marie ako e nau whanau ako kua mole, whekuki mo ngahi pole whakamu uilelei, pea mo malu i he loki ako. Pea ke ngawe aonga aki ai whaunga ako fo ou, pea mo ako whakataha mo i Faiako, ke ne whakasisi ai ngahi uesia ki he ako e whanau. I he ahoni, o tau whakamalo ia e ngawe mate aki mo loto toa a e tau kau Faiako hono kotoa. I kai ke ngata ai, ka ako e nau malawa ke liliu, pea mo whakafo ou e nau whaunga ngawe, iha kuonga o kulahi hono ngahi pole, mo i tūkunga o i ngawe o tai pau. O kunau i he Uhouhonga o i ngawe lahi ke Fakaakeake whamamani lahi ai ako, pea makatu unga ia ki nau tolu a hono whakalakalaka ai ako, ki hono au sia ai ako o kukau katoa, vahe tau, mo lelei ma ai toko taha ako, ia whaahinga makatu unga pe a takai. Kua taimi ke tau whakailongai ai whatongia fisimua o whahoko he kau Faiako. Pe au whiamau ke tau whakaivia ki nau tolu, ake ngahi polo kalama ako, whakalakalaka whakapalo fesnale, Poupou mo ngahi makatu unga o ngawe anga o kune whaka ai aho nau tare ni ti. Ko i taimi eni o ngahi pole, ka i he taimi tatau, ko i whainga marie, ki he ngahi liriu wawe ke ne whakakakato ai ngahi whema ubibiri, kua liunga i he nunu a kovi ai whakautua whakamamani lahi o kovi tahiba. I Afilika atape, o ku whiemau hakau Faiako e tahanima miliona fo ou. Ke malama ke ausia ai tau mua ako i he uanoa tolnoa. Ke ikuna i ngahi pole ko e ni, o whiemau ke to e whaiha tukupā mawahe, inivesi, mo e whakakaukau fo ou o mahulu hake iha e poki o ku te eki ke tau ausia. O ku kamata e Fakaakeake Fakaako ku ola lelei, me hono whakapapau i o ku lelei, fie maarie ai ngahi monu ia o e Faiako. Vahenga tau mo malu, kawai mo hono whakamahu ingai, o i whainga maarie ke huhu malu i e kau Faiako, whakataha mo ngau e te whito pe laini mua. Ko i Fakaakeake Fakaako o kola lelei, o kune o whongi ki tau tolu, ke invesi, i hano toi whakatokolahi o kau Faiako, pea ke toi whakahoko hangahi ako, pea mo whainga maarie whakalakalaka whakapalofesnale, ko e uhi ke malawa ke whakakoloa ai ngau e whakawhaiako, pea mo whakalahi e nau ilo, pea mo ngau e ak whakapotpoto e teknolosia whakaako, ke poupou ki he ako, pea mo whenā pas, mo ngahi whemau ke hekehe ai toko tahako. E ora lelei ai Fakaakeake Fakaako, ka pau e whakahoko eni. Iha whetākinima whataha mo e Faiako, fuaki ki a teknau tolu ai ngofua ke nau lea, pea mo i whainga maarie ke nau kau i hono alea, ai ngahi tuuni ngāwe, pea mo whakaapa e nau ilo Fakaako, mo i tau kei. Iha taimi o tau toi whakaanaua, ha whaunga ke ngata e whainga ta iani, pea ke langa hake ha sistemi ako o tuuloa. I aho whamamalahi o kau Faiako, o ku ikai ko i kau Faiako ko toa pē o tau katoa ngai.
Kau tau whakahoko ai ui ki ngai whanua ke nau investi i he nau kau Faiako. Pea ke whakamahu inga ki nau tolu, i he Fakaakeake whamaman lahi o Iako, ko uhi e malawa ke ai toko taha ko kotoa pe e nau whainga marie ke whetu utaki moha Faiako, o kune mau tohi whamaoni ako, pea o toi whai pōpōua whoki. Ko uia ke tau tu whataha, mo i tau kau Faiako. Pea ko hono whaosi ko i pōpōak tala manu, me he kau Faiako kotoa o Tonga, o mau tala manu atu ke mau e he UNESCO, ha tau whitnima whiawhia mo whonu keles ia. Tua whātu. E whai he iwhia i Koristonga, ha whas mak tau tolu, ko hingoe whasi, ko e enda ta galaxy. Ko e whauia a ball, rovat, kupa. Ko e whas ko e ni, ko e whauia, e whakakaukau, na e mau me he whekumi ki he wawā. Ko e whakakaukau e whasini, o whawhelave ia pa mo i tau mua e patunga ako, i he tau ni, mau atu ki he loloto. Aia koe whakakaukau, ke tau tuiaki atu, me o tau ngataanga, ke toi mau hangahi ilo fo ou, mo hangahi whekau, ke tau wau atu, ke ngahi mea o i ta iloa. O i tala monu ia me he Koristonga, o whake mo mau, ha aha whawhiwhia. Tali ki he iwi ai Koristonga.
Sa moe whawhalang a hon. Honorable Wakamiriku. E mista a koma ngā we. Sa bea mo whawhkau toketa te vita kloa i hawea. Koe ik paisten ses wosiriana tau taina tonga. Tala mo ka pui ai a whaki he whatapuni. Tu mua ke u whakakato atu ai whatongia ko tuku mo koe pongpongini. Ke whailongai tau whapa ma kehe ma ki nau tolu na tau kau whataha tau whakoloa koeni. Fesifohe no alofi Fakaakeake. E au take maama whata mai e ngahi turiki kotoa o Tonga ko nau tatau mai. Korat be mua tau whaibea ki minit whalongolongo whapapa mo lava ki olunga e tau whailongai. Ai whapapa ke nau tolu ko nau tatau mai neongo e tau taifie maa wae tau mai a koe sila pena e whasi ke tuki manono ka koe wholau ia ko tula hoko tau whawhita i be o tua mafi tau whalolonga ki minitsi tau tuki hoko atu. Mui ai whilau. Mol pe whawhalang tu pe mua ke u lawe i atu ke tau whanongo a whakaosi ai ngahi hingo a koeni o tau kaunga ngā ue a ko nau tatau mai whanonga ngā ke whainga pe ke u lau at pe ki tala noa mo ui lo tonga i nau ke ngā ue mo ki tau tolu ke a kawai mo ki nau tolu na e pensoni ka ko nau tatau mai pa mol pe i whalang tu pe mua ke u ki numi i pe ke no e lau at pe mua na historia ke mau pe a kalawa ia pe a toki whahoko mai e whaki ai me awha whaosi ka ki nau tolu. Kore te ka ngā ue tau whakapapa, whahak pe ta whakapapa e ta whakalongolongo. Ura wei pe na e ha whahinga e tau tolu e kau he mō mire peheni e tau whokou. Kai whahak pe mua e tau whakalongolongo ka urau atu e tala noa mo ui o ginau tolu na tau kaunga ngā ue e tau whakoloa koe ni. Waren taine anga e tau me i tala whokou no whatofoa. Whanau i aho tahe walu a kosi, tahe whitnoa. Kamata ngā ue, tahe walu, pēko ngai wheitu ueni, nā ne whakawhatongi ai. Lau tohe a tala who'ou, huu ke koris Faiako, toi whoki ke lau tohe a tala who'ou, huu ke hiki mei ai ke he GPS hoi, GPS Navutoka, GPS Haamonga, GPS Fuamotu, pēr whoki ke hako Faiako, hoko atu i Longoteme, GPS Nuku'alofa, GPS Navutoka, pe hiki ai he ngahi lakanga, he GPS Navutoka, hiki kolonga, pe a teresi, e wafe uataha, na ni whakawhatongia, koe Principal Grade 1, i he kakalotoloto a teresi i, pe a ne tatau mai i ngā ue, e a tahatolo Februari, wafe uataha, lawa kakato e tolo fulma aua, whakawhatongia, mai potu ngā ue, pa moe pureanga. Liwaki kovi, me i ahotea, o ngā whustua. Me whanga pilo revu, ngā tapu, sapata, ni o fōu. Whanau i aho tahawhiti i sema, tahiwa, ono fulmaani ma, kamata ngā ue, aho wanima sanuari, tahiwa i watolu, e korisi ako Faiako, na ni hoko atu ki Niwa Fōu District High School, hiki ai ke form fit whafonua a Tonga, e whoki ki hako Faiako, hiki e ngahi laka ngai, o au ke he wafu maa walu, wafu maa hiwana ne hiki ai hoko pure i Community Development and Training Center, pe whoki me ai
Ia ako Faiako o au ke aho na ta tau mai a hono a kos wafe wataha. Lava kakatoia e tau o fulu maavalu mo mahina e ono e whatongia ma e potunga ako ta mo e pureanga tonga. Sione tu fui funaki e vai pua ne iafu wavao. Whanau e hatolo Februari o Ebereri tahi wano wha kamata ngaue a haulaka o Februari tahi walo no. E ako Faiako ne ngaue lautohi a tefisi, lautohi a tuanuku, lautohi a arere uta niwa fo'ou, lautohi a tonga mamao niwa fo'ou, lautohi a hofoa, hiki ai ki kapa wavau, o tea wavau, taunga wavau, kapa wavau, tuanuku wavau. Pea toi foki mai ai o ako, i ako Faiako a tonga, pea ni foki ai ki lautohi a hungai wavau, Liviela, Matamaka, Liviela, Feretoa, pea whaosi, he lautohi a Feretoa, kata a Liviela, ko tokoni Faiako kalasi ua. Pea ne tatau mai a uanoa a kos wafi wataha, lava kato e ta tolu fumanima, mo mahina e ono, whako whatongia, mai potunga ako. Lo mantiesa tu fui, me i tuanuku wavau, longo tonga tapu. E whanau e atahanima, Februari tahi whitinima, kamata ngau e huanoa Sanuari tahi hiwa fitu. I he koriswa Faiako, ne ngau e tonga side school, pea foki ki USB lautala o ako, pea hao ngau e he korisi i he ako maalunga tonga, pea na e toi foki ki USB, pea foki mai o toi ngau e tonga high school, pea humea i he vaasilapa, o hiki ai ngahi lakanga o au, he wafi wataha o education officer i he curriculum and development unit. Ahua walo a kosi wafi wataha, na ne tatau mai, o lava kato e tau e uofu mawha, mo i mahina fitu, e ni whahok whatongia. Siausi, kare lau, rei mātua wa, hala wawe, tonga tapu. Whanau e ahua tolu e pereri, tahi wano hiwa, kamata ngau e haulako Februari, tahi vai wataha, ane whahok whatongia he wawau high school, hiki ai ki he Maufanga Carmen Primary School, Homa Carmen Primary School, alumea lautohi a hunga wawau, noa papu wawau, hiki mei ai ki longo mapu wawau, hiki ai ki rei mātua wawau, hiki ai ki ngere ia Carmen Middle School, hiki ai ki Kolomotua, lautoha Kolomotua, pea hiki mai ai i he lakanga o Principal Grade 2 ki he wa ofisi ai lautohi Nuku'alofa. E hiki bane mau scholarship ai whangamari ke University Pacific Tonga. Ane whoku mai hoko atu ko ofisi ai lautohi. Bane hiki e ngahi lakanga ai. Bane toi mau whangamari e University o Kalani. I hono Master in Education. Toi whoki mai hoko atu he ofisi lautohi Tonga tapu. O au ke ahu wano September wafi wataha o Chief Inspector of Schools i wa primary potunga awe. Ne tatau mai ahu wano September ko lava kakato e ta tolungo fulu o mahina e fitu e ne whakahoko whatongia. Ko nonga i saione soakai o kore whamore more atu. I kai ke ulawe i hono historia o tau o kei toka. Te hiki whakaheke heka e ni whulahu. Kau tau mana tua ia, ko te kontare kita. E wa Tonga Institute of Science and Technology, whololo i hau. Te hokot ke whahinga, ko nau tatau mai he tauni, ka nā nau o spensoni me he ngāwe. Me langi lala tawa. Me wheretoa wawau, whanau e ha tolu sune, tahe whaua. Kamata ngāu e tahanu si ulai, tahe walongfu mātaha. Kamata ngāu e te fisi wawau, hiki ai ki ngāu no, hiki ki koloa wawau, rei mātua wawau, hunga wawau, tuane ki ware wawau, ne yafu wawau, makawe wawau, halau furi ki wawau. Hiki me ai ki hako maalunga wawau. Mau whainga maari e USP, whoki mai o hoko atu i Wawau High School,
Pea hiki mea ke niwa fo District High School. Pea toi foki mai ke Wawau High School. Pea hoko atu ai ke waa lau tohi I Wawau. O hiki he ngahi lakanga ai. Wau mai ke waf maono na whakawhatongia I he waa silapa ai potu ngā we. Pea ne toi foki o hoko atu. E ni ngā we he waa lau tohi I Wawau. E waf maono na ne whiri ai he pension me he ngā we. I hono tau wono o fulu maa wha. Na whiunga whakatoa e tau e ua fulu maa wha mahina e tahataha mo e aho. E hongo fulu maa wha e ne hoko se wani tiviri ai puranga tonga. Na whiunga whakatoa mo e tau e hongo fulu maa wha mo e mahina e walu e ne hoko se wani tiviri maa lolo I pene toki poaki mai. Wake Christmas aho. Whanau e me I whas mo e afi. Whanau e a hongo fulu Januari tahe tolu fitu. Kamata ngā aue a hau lako Februari tahe wani ma fitu. I he lautohi pureanga Nuku'alofa. Lautohi pureanga Longolongo. Humia ki he Iako Faiako. Lautohi pureanga Longolongo. Tane hoko whatongia ko whamawholarea I he Primary Division. Tane hoko atu ai ki he waa silapa e potu ngā aue. Te whakaosi ki he waa CV I he tahiwa hiwangufu maa walu ko e Assistant Senior Education Officer. Nane marolo mi ngā oi I maasi tahiwa hiwa. Pana ne poaki mai I he tatau mai a hawanima o e peleri. Wafi ua taha. Ko lava kato e tau whangufu maa ua e ni whatongia. Whinau he waha tūtone. Me I where mea hapai mo hawe loto tonga tapu. Whanau e aha walu e peleri tahe whanoa. Kamata ngā ua o lako Februari o tahe wano taha. E hū ke heako o Faiako. Pane kamata ngā ue mi lautohi a mata aho. Lautohi a o ua. Lautohi a fotua I hapai. Lautohi a munga o nei I hapai. Fakaakeake I hapai. Fotua I hapai. Pangai hihifo I hapai. Pane mawhenga maari ai University Pacific Tonga. E Diploma Education. Pane whokuma o whatongia I aga maalunga Tonga. Pane hoko atu ai ke he ofisi e lautohi pureanga. Toi mawhenga maari ai I University Pacific Tonga. I mahono matai tohi. Bachelor of Arts. Pane hoko e whokuma e hoko atu ai ngā ue he Iako Faiako. Wa CV. Wa scholarshipi. Pea au ki he office lahi I he tahiwa hiwa pane poaki mai ai I he ngā ue. O lava kakato ia e tau e tolungu furu maa walu o e mahina e wha I whatongia ko e Faiako. Nei kai ngata aina ne toi whanofo ia he wafta wha o hau ki he wafi wanoa e kau ki he poate e kau Faiako e potu ngā eako. Wiriami pone pate whalamu e tui mi where mea tonga reka hapai. Whanau ahua tolo siulai tahe tolo walu. Kamata ngā oe ulako Februari tahe wano noa. Hei ne toon Faiako I he tahe wano fulma taha. Ngā oe I koulo hapai. Hei fok mawhenga maare ki Nusila. Hei toi foki mai o hoko atu I pangai. Pea te mawhenga maari ki Britania he proklama ako, Faiako. Pane foki mai o ngā ue I he ofisi e lautohi, tonga tapu. Pea hiki ai he ngahi lakanga. Pea e au ki he onu walongofu maano na ne hoko atu ki he niwa top tapu high school. Whahako whatongi ai. Ne ngā ue he wa a CV. Pea hiki ai he ngahi lakanga hoko ki he ofisi ako. Au ki he Februari o wafe maawa na ne kei ngā ue I he Primary Division. Tane poaki maa loro ai me ngā ue. Ta uia e honfulu mahiwa, mahina e wha, ui ke taha mo aho nima. Februari tahi wano noa, ki wafe maawa, na e poaki ai me ngā ue,
tau mālolo me waf māua ke waf mātaha na ne mālolo ai o ofisa whangaue na whiunga mo tau e hongo fulu māhiwa mahina e whā mo e aho e hongo fulu māua ai ni hoko e ofisa ngāue ai potu ngāue pane pasa moala me ha whewa ha pai to moloto a tapu whanau e aho wanoa Februari tahewa ni maono kamata ngāue au laka maas tahe fitu hiwa me makamaka kaumen primary school i Mauwhanga uai ke aku Faiako e ngāwe matuku hapai o ua hapai ha whewa hapai kotu hapai ne he whahok ngāwe i lo tolu tonga tapu toko mololo te whoke ke aku Faiako ne hoko mai ke lau tohi puranga atire ka houa mo toko mololo pia poaki ai i he ngāwe poak mālolo i ngāwe a tā fitu e pereri waf tā whā ko e lava kakato ia tau e tolong fumaono i whaku whatongia a homalo a kosi waf wataha na e tatau mai ai popo ai whinau i waipoa ni o to tap o whoa tonga tap whanau e a whā tise ma tahe whā tolu e kamata ngāwe a uruak Februari tahe wāno no e lautohi pure anga ha ni o whoou hiki mai ai ki lautohi pure anga tuariku hiki ai ki lautohi pure anga tawhahi hiki ai ki chibesa ha whahefa chibesa whanga chibesa hofoa chibesa haweru loto pea ne poaki he ngāwe tahiwa walangofu mawha lava e tau e ngofu mawalu whatongia koe Faiako ane marolo e akosi wafi wataha lava kato e tau e tolong fulu mafitu mo mahina e ono ko ne kakato ia nau tolu na nau kau whataha ki nau tolu ko nau tatau mai whataha i nau tolu na e loto ngāue mo nau tolu na nau pensoni ko mua ke tau ki pasipasi mai whaha e kwe tau whahapapa i whahok whatongia o nau whakato matau tolu ora tue mua te ui at peka e whahok hoko mai ai fuak ai ngahi mea ofa koe ni ia ki nau tolu ko nau tatau mai i he whatongia whamoremore pe whawhalanglang ai eikpe kai whahokoange ai ngau ko ni whafonga o Valentine anga e tau atako paspasi mai liwa ki kovi mi atea mo ngaf kustua pa fonga sentu fui funaki Pafonga o romantiesa tu fui. Pafonga o siausi kare laui. Pafonga o velangi lala tawa. Wake Christmas aho. Finau he waha tu tone.
Williami pone pate flomo tu. Pane pasa moala. Popo ai final. Katak ma fafonga nonga e se one sokai. Pamalo e ngata ngaia. Ora be tau paspasi mai be mua ko lava ia ai konga ko ni malo. Kore be ke u whamalmal pe tala whatapu. Au kore whainga maare ko ni ke ek minister ya ko pokau miriku ke ne toa ha koloa pe kau Faiako kuas mata. Tamo tua mafi o tau Lotonga. Tap kia king tu bawon. Kuina las pau. Fale o hambo. Tap kia hoik. Tap bo mafi. Tau ki fale mama. Wa ha mata puli. Tap kuen ke president is as wisilian tau tai na Tonga. Right Honorable Reverend Dr. David Akroya Havia. Kama fuka ha fuka ulunga Tonga. Tamu tari kita ako. Ka ofisa malunga ka mai tari kita DNQAP. Ata make fuken ka ki motol ka Faiako. Ka ki ngata bea motol wiheni. Ta lo nuku heni he pongpongini. Ka ma fuka ki na tolu o tumotu. Pa mo ka Faiako ko ngai siasi. O kore mua ke o whamalmalu atu he whakatap kakatu. O sea whaki. Ka tape ke whamanu au koloa. He pongpongin. Ko whawhita ke o tua mafi. He matafi. He tonga hano whinangalo o wha. Ka he whakata maari e a harafononga o tau lawe ai. He ahamawingani. Tau rea whakataha mo e sāme, te au taha walu vēsua whā, koe ahoni, ko ngāo he siova, ke tau whia mo nege nekai. Mālo, koe kau mai ai o tua, u whongwhong ao lai ho tau aho, ke ai o tua pe, ai koloria, mo langlangi. Koe ahoni u tau whamanatu ai ao whamamani lahi, o ki moutoru kau Faiako. Ka koe tauni, koe kakato ni tau nima ko fulma nima. Talu me tau tahiwa no. E whamaoni, ai ILO mo UNESCO, ke tuku pā maka, ki hono toka nge kina, koe kau Faiako, whakamamani lahi. I he tauni, ko omia ai ka weinga, koe kau Faiako, i he Uhouhonga, a hono Fakaakeake o Iako. We're teachers at the heart of education recovery. O whamamawhai ka wengkan, ki ngahi wosia tamaki, e COVID tahiwa a Iako, ka umaa ki motol ka Faiako. Ka pehe ke ngahi ngāu e whemau ke whakahoko, ke re whakapapau i o mateu teu ka kato, a kau Faiako ke whahoko le rei ho nao ngahi whatongia. Iono Fakaakeake o Iako, e ngahi ola tamaki o COVID tahiwa,
Ke lava foki, ke au sia e tau mua whakamamai lahi, o ia ko e wanoa tolu noa, piko SDG 4. O tui tatau e motuani, mo whikau me UNESCO, ko ki mo tolu kau Faiako, o makehe ho mo ngawe oskia vere ngā, mo loto lahi, i ngahi taimi whaingata koe ni. Pea mooni peia, ko mo tolu o whawhalal ki ai, e tau whikuki, ui Fakaakeake me ngahi haa, ui ngahi whakatamaki whakanatula, kau maa whoke mahaki whakaauha koe ni, koe COVID-19 wa. Tau te whito, ke auari e kina hata. Ta tau ai pepe koe hae tu unga au ku iai. Kau Faiako, whamanatu mai heni. Aha mou mahu i ngā. Kau iai whamalo ia e whanua. Ko mou whai whatongi apoto. And may I again quote what the Director General said in the message that we just heard. Today we celebrate the exceptional dedication and courage of all teachers, as well as their capacity to adapt and innovate under very challenging and uncertain conditions. They are at the heart of global education recovery efforts and are key in accelerating progress towards inclusive, equitable, and quality education for every learner in every circumstance. Ko ki mo tolu kau Faiako, o mulai ne mua i he teu koe ni ki he COVID-19 wa. Ka i he taimi Fakaakeake, bea whakatamaki, hange e ko hawha, peha mo fuiki. Ko ki mo tolu kau Faiako, te mo whakapapaui, o ko hoko le rei pe a ako whanau, i he ngahi taimi ko ia. Neonga e wesia, ai ngahi ako a ngā. Pea mo tokoni foki, ki ngahi ta whaaki whakasosi a re. Ue whakai loto, ai tau te whito, ki e whanau ako, o tuu lawea ngofua, i ngahi kolo, o mo whahoko whatongi ai. O whahoko foki he pot ngā ue, mo kau Faiako maatonga, ha ngahi whakatutu ke tau malawa le rei pe, o whakakakato, ai whi mau whakaloki ako, ia whaunga ako ngawe aki a teknolosia. O malawa ke hoko le rei pe ako e tau whanau, neongo ka tāpuni ai tau ngahi ako. O tui mo whalala mo tuani, neongo pe a ngahi poreni, ka he tuu whamat, ka i he tuu whautu mauko ai kau Faiako, e hoko ia koe vai kau aki, ki Fakaakeake o iako i he taimi whaingataan. I tō ngāni whoki, o gai ai kau Faiako e tō taha whewua ngeau i he pure anga. Pa i ofi ki e tō taha whe, i ngahi ako ai ngahi siasi. Pese te ono hiwa ai kau Faiako i he pure anga, koe kakai whewhin, pa i he ngahi ako ke he, o ke pesete e ni mahiwa. O mahino pe ai whe mau ke toi lahi ange, o toi toko lahi ange e kakai tangata, ke nau pōre mai ke ngahi lakanga whakawhai ako. Kau whai ai e tahe motuani, ke whanau tangata, ke nau wakai e whai ako, ai ngau e mahu inga ko e ni, na ko hala whanonga e ni, o tonu, maki mou tolu. Koe whai ako, koe taha ia e whatongia, matu aki mahu inga whau, mo pere ngesi whoko. Koe ne pere ngesi, heu te hoko kita koe ako anga, mo whai taki anga e whanau. Mo ki nau tolu, o te akoi, i he aho kotoa pē. O whalala kakato e whanau, ki ngahi mea kotoa, o tala mo akoi e whai ako, ki ati ki nau tolu. I he taimi lahi, o kau e motuani, e wha tokoni, pe koe whainga ke tokoni, e whanau e nau homo e ka.
Kono whakahino hino atu hafo I whika. Pe ko hafo I mea whakasai nisi. I hafounga e taha. Kai mau pe mo on tatau. Pe tonu ange he founga e Faiako. Au taramaia e foha. Pe koe ofe fine. E teti, au I kai tonu e naia. Au I kai ke pehe naia. Au taramai he Faiako ia. Au pehe I peia. Ko me e ke an, ko hai koe Faiako. Neonga no wange e te whaunga mo wawe I he te whakaukau. E kei pipiki pe ere kai ke whaunga ai ne Faiako. Ko ia I ka Faiako mātonga. O mahino heni ho mo mahu inga. Ki he mo ui e mau whanau. Nā amoe mo tuani. Pea kou tui tatau pe mo ngahi mātua tō lai. O whanongo ange ai whanau ia ka ki mōtoro. Koe mea lahi eni. Pau ne whamama whai ai ho mou mahu inga. O I kai ngata pe hono ako I e tau whanau. Ka hono le vai e nau tōnga mo ui. Ke nau whanonga ha hala whanonga o tāu. E lava pe eni, I tau ngau I whakataha. Pe hange koe a koe palo veape, woua, pe se ono, atu ako ki hatamasi o tau, mono alunga, ta Latu, o ka ne motua, e I kai tene hiki me iai. Train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Koe taha ngai whatongia te whito I Faiako, kono whakahoko, a ngai tūtūni whapoto-poto. O matuaki mahu inga maalie, whikaoki moe ako. Ke au sia, a ngai tau mua ola, e whanau, e nau ngahi kalasi takta. Ko nau whatongia whoke e taha, ke lava ke nau whapapau, a ngai whaunga lele I taha, e ala tokoni ia ke e whanau. Ke nau wako I hangahi ātakai, ko ia o nau Faiako ai, a ātakai o malu, mo lerei. O whahoko whoki, e pot ngā ue, I he nau mahu ia, e ngahi mo ni mea koe ni, hangai polokalama kehe, I hono toko ni, mo whakalakalaka ilo mo tau kei, ai kau Faiako o Tonga. Ke mahino kia ki nau tolu, ahau nau ngahi te whito I whatongia, pea toko nia mo whakaiwia ke nau tolu, e ngai whaunga ngā ue Whakawhaiako ko toa pe. O whakatau mua, ki he lerei taha, ma e hako tupu oi whanua. Neo ngai nunua tamake ko vitahiwa, nei kai pege tuka e potu ngā ue, pe mawahe me tau mua ngā ue. Pe whakalakalakai o tamasi ako, I he mo uilo tolu, pea mo ni whakamamawhai. O whakalakalaka I tunga lerei o ilo mo I poto e tamasi ako. Kai tau te whito, ke tupulaki, o vai tāu. Rai hoko ia, ko whakai ai, o iako kau kātoa. Pe ko ia iloa ko inclusive education. Ke tupulaki ai whainga maarie o kumau, e hawhahinga taha pe. Ke ne au tonu ke heako, ne ongo pe whewhe hono tuunga whakamoi lelei, hono tuunga whakasino, hono tuunga whakasosiare, hono tuunga whakalau maarie, pe ko hono iwi whakapaanga. Ko lawa I o whakotuu, ako kau katoa ni e ua. Talo e kamata ako kau katoa po inclusive education di ngele ia, tau e tahnima ko hiri, e wiko o si na ito whakotuu ai hawa e taha I hahake, e lau tohi ahoi. E whengau eak mo ki mou tolu, kau mai CEO mui kau ofisa maalunga. E tau e ua ko hiri ko lawa e ako toka mua e wha ua. Ko e wha amu ia, ke lava o toi ofi atu e ngahi ako toka mua, ki he whanau, he ilo na nau lava kau mai ki ai, ke teu I nau tolu, ke nau hoko atu koini ki he ako. O ange ha atakai kumalu, ha atakai,
o whiunga pia Moimoi. Nei whakatu ai ma form 1, form 2, pe koha middle school e whaataha. Ka ko amanaki eni, ke whai hawa kai ke whakatu ha University whawhanua Tonga. Koe lava koe ni, o whai ngahi ngāwe koe ni me he ako toka mua, Alhako Primary pe middle school o au, high school pe University. O lava ai ke ako tai totongi me hako toka mua, ke hako form 2. Ke ua hoko ai tu unga whakapaanga, ko ha uhinga ke ua ai te ke mawai hako lerei, boha kaha lerei. Tai lava pe ia e whenga lerei, kai ke ngata pehe kau taki kone potu ngāwe, ka ke mo tolu kau Faiako. E hoko lerei atu, ai whahoko e whatongiani, o whie mau ho mo tokoni, a ki mo tolu kau Faiako. E kai lava e ngahi tau muani, o ka pau e kai ke tau tuu whata. Ko kamata ke re sita a kau Faiako. Ko ia kou iloa ko teacher's registration. Mo tau mua ke tokonia le re yange ki nau tolu, a ki mo tolu kau Faiako. Whakapapau yange tūkunga, mo whahoko whatongia. Ka mo hae ta whaaki ala tokonia ki mo tolu, ki whahoko le re yange mo whatongia. Ki he whanau tupu e whanua. Pa koe whaamu ia he ta unua tū ki mua, ki whailonga ia ki mo tolu, koe kau ngā au e make, koe kau professional. Ki au tonu ki whakatoa ngā i make. Tau te whito, ki ta whaaki o mea o wha, o kumou mau. O honga piro ke motuani mo e potu ngā ue, ka pehe ke he pureanga Tonga. Ai ngahi ngā ue matea kiri oa, mo e au fua tō, ko mou whahoko mai, si kau Faiako mātong. Me he tapa kehe, ko wahea ki motol ki ai. Me hongo ni wā, wawau hapai, e ua. Ai pehe whoki tonga e kini whoki. O tau mana tua whoki, mo ki nau tolu, o nau tō tau e whunga o ngā ue. Pa mo ki nau tolu ko nau mālolo atu, kai ke iongo mai pehe ho nau ngahi o ngongo. Ko hoko, ko whakamanatu, e nau ngahi ngāwe le rei ko toa pē, nai whakahoko i he potu ngāwe. Ko hui ngā pē ko no lere aki, ko i amataki loa e ako, i ho tau ki whonuani. O kai ko whamorimori motuani, o ka pāna e aha tūtūni. E kai tāu, mo whakaukau. Ka ko whai ko toa pēni, aka lele i taha, pa mo ofa ki Tonga. E amana koin ke ta hoko ke whiri, kou kau i pou ke whiri whapoto. A pau te mo whatonga e hafo mo laka, ka umaa ho mo mea koe nā. Ai fu iwi lahi o mo mau. Koi ai mo whiri whapoto. Whiri hakakai, te nau langa ho tau whonuani. Kai ko ki nau tolu, o nau mai, ki langa ha awai wahe, e society, kawai family. Wai e tala monu, ta wangi peke ki whaki vea ta langi kati ki mo tolu kotoa. Te rea ngahi ngā whatongia, o whawhalala atu kai ki mo tolu. O whake mo maho ha aho whia, o maho tāpu e kina he ahoni. I ono whamanatu, aho mou aho. Ai aho whamani lahi, o ki mou tolu ka Faiako. Ek Palestine, ko ilo i tok whai whamaloa nā iang. Kai tūk pe mua ki ate motuani a whamaloa lo to honga moni. O tūk taimi, ka ke mea mai, o tataki ki mau tolu, o tataki ki kau Faiakoni. I hala whanonga o tau whaamu. I kai ke ngata pē saima anau tolu, kai saima ka hau e whanua. Kau Faiako whaavai wahe mau pē, pa mui kau senior officers koni ki tau tolu. Lahe tau toanga ke ko vitahi wā,
e taimlahi koe ki tautoganga, ki ngai maha ke he. O whawai waheng mau pe, ke look after themselves. Ka tau pe ka mou tolu. Tolu pe ke mou tokanga, mou tau hilei rei. Lahi, e ngahi kaha, lahi whanau. O nau whawhala latu, ka ki mou tolu. O whalahi atu ka ki mou tolu, pa o whapeke mou mau, haa whiwhi. Paro. Kamaro ke whawhalangi e whakoloa ho tau aho. O teu ifo ke pure ngā we, pia moe ni kau ngā we, ha kau Faiako, ke nau whetongi tuunga a ki nau tolu ko tatau mai ki fua whatongi ai. Tau hoko atu ke hiwa ai koris Faiako.
Ui ke te ia, lolotonga kune ke iofi. O maalolahi atu ke kosa Faiako, o no fongi ki tau tolu, i kaniseri e tau ngawe Fakaakeake e ahoni ka tau ui ka sihova, lolotonga ne ke iofi. Tau au maeni ke tumutumu e tau proklama, o e lop tā puaki makehe o e aho. Lotu i o e aho, lotu e potu ngawe, ko kau Faiako, mono kau ngawe, lolotonga whako whatogia, mana tua fokci e tau kau Faiako, kau ngawe, unau tō tau hi whatongiani. Whataha mo kau Faiako, unau pikia i mamani, me whakoutua COVID-19 wa. Whawhi e ne taraiki, pasteni, ke ne whakakata whatongia ko ia. Alo. Mo te punau ke tau lotu. Ai awhi Fiona ko tamai mo alo, mo lau maare maoni oni. Ko tupu anga o e mea ko tope ilangi mo mamani. Pa ko iku anga o e mea ko tope. Ko whakailonga ai whakamamani lahi e ahoni. Ko aho e kau Faiako. Pa ko whakakawenga. Ke mahuinga makehe o e Faiako, ke to e Fakaakeake, ke ono tauhimau, ai ako lolotonga, ai ngahi wā i hala whaingata o e mo ui. O maulotu at mei Tonga, ke kaunga hapai, mo ngahi aho katoa be o whakamanatua, i ngahi whetu katoa beo ki ai hakau Faiako. Pe mau kau whataha ke whakalangi ai a Fiona. He koe Faiako koe kroa whakalangi. O iloa ai ai poto pia moe mama. Ke makatonga ki ai ai ngahi whakalakalaka. Pea whoto mawai ai ngahi mea ku tolonga. Ke whakawhai ki heke hei me ngahi mea. O e po uri pe moe tae ako. Ke ngahi mea u nunu mo vete pe auha. Whakawhitai au kaua Tonga. Pe ku popo wai e kimnista o e ako me potunga o e ako. Ke kau mo mamani. Ke kau me kau Faiako kotoa be i mamani. He whakawhitai ki a Fiona. Ko hi koe whatungia Faiako. Nai whai beia he a Fiona. Taru mihe ka matanga. Koe o tua whakahinohino mea. Koe tua nake whakailonga. Ai ngataanga o e po uri mo e kamatanga o e mama.
Pena ke tala ofa ke kau petiriake, ke kau profit. Ako ne kina hau kakai ke nau ilo kou sihova ko taha isova au. Pe ako ne kina mo whanau, uhu i he pongpongi. Ai mea utua ia le leia whahinga o e tangata. Ko tau hiki hao tua mo ui. Whakaptai oku pao matolo aki, tau lumhi ulak wha. Ai langa whanua, pe moe kahau oku tau. Ke kau ai ako, pe moe māmau e lotu. Ke nā whataki, ai whanua, ke manui anga o e kahau. Tūloto ai e kau Faiako, i he ngahi tau tangata. Mone pēna e mua mai, koe kau Faiako, koe kau misnare, koe kau papalangi. Pēna e Faiako mo tauhi, kai ako ai ho mau whanua, ako ai mau mātua me mau whangakui. Pēna hoko koe kau Faiako. Pe tūla hoko mai ai whatungia Faiako, ki whanau, ki whamakapuna. Pe mau whamanatu ai ako me kau Faiako e honi. Ulahi e ngahi whamiri heni. Ko tuku whakaholo e whatungia Faiako, i o nau ngahi loto whare. Ko manako e kau Faiako e honi ki whatungian koe uhi, nei whaipihe nau mātua. Pe whaipihe e ngahi loto whare nā nau tupu me ai. Tako e kolo ai e kau Faiako e honi o ki kai koe mau whamalo pe ko hi koe whatungia. Ka ko hoko koe ka kano mo ui o e ngahi whamiri. Pe ko tuku whakaholo me ngahi tau tangata. Pailoanga e kau Faiako e honi. Mautui koe nau whanau. Moe whanau e nau whanau. Te nau hoko ai pe koe kau Faiako. E koe ngāo e lelei, tuutai mea masan, ai hoko hataha, koha Faiako. Ko ihange koe mea whalang e honi, e whalang e mau whanau, ki whakainuhino ai Faiako. E tū mau tae liwa ai moni, ko iho whakainuhino e Faiako lelei. Pe hoko ai ako iho mau whanuani, koe matai koloa, o ne whaka asini sini a i miso e a Fiona na e tōku mō ki mautoro. Whaptai kui koe kau Faiako, nana o mua i he whatongiani. Ko tuku e whatongia ko nau hiki atu, ka nau mauloto fuabe, pe nau molo mui vae ki o nau kau taki mua. Pe nau ako i e ngahi tau tangata, pe ko iai e kakai. Whawhitai nā nau whalala ki nau kau Faiako. Ko ia honi ko nau pekia. Ma lotu ma nau ngahi whamiri me ngahi o whaanga. Ko hua kina i he whakataha ngāne ngahi ngoa. Peo mau whawhitai atu ko hi. Ko e whaiwhatokia nā nau whai e ngahi loki ako. Lau inge au mo lau iafi e whanau. Nā nau wako. E neonga ko nau pekia hea honi. Ka e tolonga e nau wongo sia i mea na nau wako i kia e whanau. Tāpua ka e pot ngāwe. Ngahi bisone ko whakatoka. Eik minister aka maa e pot ngāwe ako ko i ka kau e whanuani. Ka kia hamea ia e tau ka kapa whau. Ko mea katoa pia kuala i kuna. Ka kia i pia ngahi tala ofa i kuna atu. Pe maulotu ai alo ofa mo tāpua ka e a Fiona. Ke tokori mai ke pot ngāwe. Mo ngai fotu tu, mo langa whanua. Mo langa hake o iako ke kahauna. Ko university o ki kai koha mea whaoia. Pe maulotu. Ke mawhea a ngai whakaukau ko fotu tu. Ko hiko i monuia a mau ki whanuani. Tāpua mai e kau Faiako katoa pe, mamani. Ko nau tō tau ke uhi koe coronavirus. Whakawawa te mau ofa ki o nau ngahi whamiri. Pe ulot mo kau Faiako.
O naulolo tonga mo ua tamaki, i he whaigataa whakamāmai lahi koe ni. Eigi tokoni, tokoni ko nau ki iwi, ke nau mai kuna, ai mahaki mo e whaingataa. Ke lawa ke toi hoko atu e nau ngāue, koe Faiako, mai kakai o e a Fiona. Tāpoak mai a e kau Faiako kotoa be. Kau Faiako he ngahi loki ako me ngahi ako a ngā. Kau ana ngālo e kau Faiako he ngahi lo to whare o e family. Whatongi a fo Faiako e tamai bea mo e whae. Whatongi a fo Faiako o e pure whakawahe bea mo e ofisa kolo. Whatongi a fo Faiako o e kakai lalahi. Kau maa e mau ngahi mātua, mo e mau whangakui o mau ke iako be me ai. Tāpoa ki e whatongia whakawhaiako. Whakataha mo e kau Faiako, pia moe ako. Kui ke monu ia e pia Tonga, e rola tongaan kau maa ka hauna. Koe whakawhita ia e ahone, mo e hu, i huawhao sisu klais ko alo, kau mau whakamu ui. Amen. Lota puak makehe o e aho. Mau mauivi ai, e whakato e ngāo e tau koini. O wia ki i reo o e potunga e ako, koe Nightingale. Whampeke mo whanonga mai ke ki reo ko iako e reo lahi atu ki taimi Paula. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment in. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. These hands could hold the world a little, never be enough, never be enough.
O malo atu ke kauhiwa, i whakawhiwhia e ho tau aho. Si I whonua si ta e loa e kotonga. Ana e tauhi ki e hau o kulau I kuonga. Tō mua hono tuku ki olunga, ko e reita fua ia ki tau wholaua. O whakawhi ni ai ekpresteni, seswe siriana o Tonga, whaifkau te vita kloa ia havea, ki re o mai hawhakaloto lahi ka te tau tolu, ko higo e whakakata ho tau whatongia ke wawhi wataha. I wawhai o tua ka tamai pa mo alo, mo lau maare maanyo ni. Amen. Tab ke afia o tua mawhi, watahagane. Tab ke a king tu powono, mo kuina nasu pau. Ke maa whare o tu pou, mo hama off. Tab ke hoi ko whanua, mo hama tāpure. Tab ke paremia, ka mai kabineti, ka minista. Ako whakatabuat ke whakrangrang e hon. Ona bol ko ka miliku. Ka mai pot ngawe ako. Modol ko to be ai ka Faiako. O Tonga. O tau kau whataha ki aho whamaman lahi ko ni. Pō ki atu ke kau mafi, ki whainga maari e. Ke tari ai kroa, ko whawhetai ai, e whakawhi ke whai, ki ako naki koe ni a hon. Koe whorofora nai lau mi he konsperi a maake. Koe konga o e whetala noa aki, a si su bea mwene kau a konga. Ai Faiako, mwene kau ako. Makatunga I he whihui na e whai I he tangata mau mea. Hene eke kia sisu. Koe haa te u whai ke tō mo o koe mui taengata. Koe tala no aia. O kua e tari na e whai e sisu. Ulaki, whewhe ho tauhi lao. Mo tauhi ngahi tūtū ni. Tranga I tangata mau mea. Katoa. Taru u kei tamasi. Mo tauhi. Ai lao me tūtū ni. Whakaukau ia. Kone lawai. Ai whaunga me mo hala ki mo I taengata. Kana aware he toi talange he Faiako. Kau kia I pe mea taha. O ke tō mui ai. Kuke lawa I koe ngahi mea lahi, ma ngahi mea mahu inga, ma ngahi mea mamafa. Ka au kuke kei tō mui I he mea taha. Malo e tau he lao, malo e tau he ngahi tūtuni. Peko whiwhiri koe e tangata peko hae mea u kei tō mui ai. Pe mea ange Faiako. Alu, o whakatau katoa ho o koloa. Pea ke whuaki kātoa ia ki he masiwa. Pea ke hau o mui mai ki a te au. Pea mo e kosperi. Ko hiko tangatana e mau mea, ne kai whie mawa ia mo e ne koloa. Pea whoki ia, me ki talanoa pea mo sisu o kune mātua ki loto mamahi. Hene ilo, o kei tō mui pe ia, ki mui taengata. Ka pau te tau ngāia me ki talanoa koe ni, ke whaiha tau wakai ai, ki ati tau tolu, ke kau Faiako. Pea moi whi mau, ke ilo pe koe haa, te tau whai, ke tau hoko ai, ko Faiako re lei. Pai anga peheni hau ki whotūtū o e talanoa. Koe Faiako re lei, ko pau beke te tauhi ka katoa e ngahi tūtūni,
mo ngahi whikau, mo ngahi lao. Ai pot ngawe, ai kau pure ako, mo kau pure. Ko ia rea pau na mo whai pe mo pure anga. Mo mea ko toa pe kau mau mawhai, ko pau ke tauhi katoa ia. Ke te hoko ai, ko Faiako relei. Kane ongo ia hange ko talanoa ki tangata mau mea. Nane os tauhi katoa e ngahi tūtū ni. Nane os tauhi katoa e ngahi lao. Peka pau kai mo Faiako e pehe, ai ne whahako whatongia. Ta kato e mea katoa pe ia, fia e kau pure. Fia e kau taki i ho tauhi e ngahi tūtū ni. Kau ka hiri whak mai kia sisu. E kei pehat pea sisu, Faiako, kei begi mea taha. O mo tō mui kātoa begi mo tolu iai. Ko hae mea taha ko ia. Osto tō whahino hino e sisu e kau whare si me kau sikalai be. Maro e tauhi lao. Kau ka pau he i kai huru aktu. I kai huru ange. Homo maoni o ni he maoni o ni tauhi tūtūni me tauhi lao. I kai abiti mo lau i mo dolu. Ke huki he pure anga e o tua. Kau Faiako mai putu ngai ako. O ka pau e lava ka kato e lao me tūtūni me whikau e mau mawhai me pot ngawe. Ko ki mea taha. Te tau tōmu iai. Ko ki whakatoanga nou ia o ahoni. Ko mea koe nei whikau e sisu e tangata mau koroa. Ai ko kei tōmu iai. Alo whakatau atu ho mea kotoa pe. Whake masiwa. Pea ke ha. O mui a te au. Kone aimu kei, kone oimu koe kari tau tolo e hauni. Koe whikau. Koe Faiako. Ko pau ke tau ri ak mo ui. Ko pau ke tau whai whelau rau. Toko tāu whehu ke mo i tangata me preanga he wani. Ko pau kei ki ne tauhi e lao me ngahe tūtū ni. Ka ko pau whoke ne mo ui. Ke ne ri ak mo ui. Mo ne mo ui whelau rau. Ko inga ia sisu. Alu ko whatau atu ho mea kotope. Nā ke whai koe ngāwe o kakato pia whiunga pia lahi. Ka o ke iai be mea ia tene taof koe, mi hori ak mo ui, po whai whelau rau, ke hoko, ko hati sai pale leia aku. Ko whikau ke whuak ke masiwa, ko nui ngahe kai beto e ala mao ha me emi ai. Alko whatau, pe alko whuak he masiwa. O whie mau he masiwa ai a ho koloa. Pe kai toi lawa he masiwa ai a whafoki atu. Ai mea kua ke whai. Ko riak mo uia. Ko e whilau lau ia. Ko mea fua o e riak mo ui. Pea mo e whilau lau. Ki mea ngāwa ke sisu. Ki he pot ngāwa ako e pureanga. Pea mo e Faiako le rei. O whaafu ofa. Whakasiu. Mo whakakalaisi. Ka koe ni. Ko riak mo ui me whilau lau kau Faiako. O kui kai tohia i he lao me tūtūni a pot ngāwe ako. O kui ahano tūtūni ona i he area pau ngāwe. Ko riak mo ui me whai whilau lau. O tohia i he te whikau ak pia mo sisu. Ko te whikau ak mo sisu pia me kosperi. Ko iai ai mawanga iwi. Ki he riak mo ui me whai whilau lau. Ko tu e minista, ko ongo nau ia e Faiako le lei. Ka ko ongo koloa ia o e tau koe ni, wafe o fulmataha, mo aho e kau Faiako. Ko tau popo ko toa pe ke tauhi e ngahi tūtūni o Faiako le lei, e ngahi loki ako, me ngahi tūtūni o pot ngawe. Kai tāna ki at mua. Haki mea nā tau ngari tō mui ai. Ko e Faiako le lei ko paupe, ke kau e riak mo ui, mo whai whelau lau, i he nau ho koe Faiako. E koe tāpua ki koe Faiako le lei, tala mai be siso,
Ai koe ukawa e liak mo ui pe mo whaile lei. E riunga te auia I heni. Pe ato riunga te auia. Pe auia ke mo ui kahau. Ko tāpua ko riak mo ui mo whai whiralau whai e sisu. Ko tāpua ko e tahu tutuni e Faiako me tahu lao whai e he potu ngāwe ako. Fōua tui he ngahi mea ofa, me ngahi wāhenga, me ngahi whainga maarie. Ko tāpua ko e riak mo ui mo whai whiralau lau. Ko mea ia whai e Christ. Pe te tau mau e tau tōlo riunga te au I heni. Pe te tau mau whoki e kahau. Ko whaosi. Ko whaosi e ki whetala no aki e Faiako. Moene kau Faiako ko pehe. Ko tokorahi, o mua, te nau Moimoi. Pe ko tokorahi, o Moimoi, te nau mua. Ki whikau ko iau whaingo fua, ka koe whakawhai ke ia o e toko taha, tauhi lao, mo tauhi tuutuni, ata ape. Pe mo e toko taha ku tauhi lao, tauhi tuutuni, pe ali ak mo ui, pe whai whilau lau. Nonga o nau Moimoi, ka te nau mua. Tau whatawange koe pot ngāwe ako, me ngāwe kau Faiako. E tokoni e ki whakau whakasisu Christ, na e whai, e kōspere a make. Ki tau hoko kau Faiako, ke kau Faiako le lei. E kai ngāta hau tau tāpō ki heni, kai aha tau tāpō ki kau. Pe kai te tau hoko ai pēko kau Moimoi, kai te tau hoko kau Uraki. I he potu ngāwe, pe mo ngāwe ngā, kau māe mo I tangata. O whafunga e te ofa, o I taramanu, ki ngāwe kau Faiako, I he tau, ko tau kamatani. Amen. Kau Faiako, o tau tāla e o mai, e Palestini. E tau riak mo ui, pa mo whai whi lau lau. E te ke kau ai he kau mua. Tau hoko atu ki he aitemi ai ako e kau matiketika Tonga High School. Ko e hingoa e nau aitemi ko e Trumpet Wild, Cornet Trio. Ko e whaui e tangata ko Harold Walder. Tau ange whainga maari e koe ni, tani la manu pa me kau ifi, ai ako maalunga Tonga.
Whaloa ke waifi ai ako malonga Tonga. Teu e tau ifi ke tau fitu nima. Painga maare koe ni, ko whawhi ai CEO e Patunga Faiako, ke ne whai harea whamalo whawhongai e kau Faiako Tonga. Tapu mo afia o tuai o tau loto ngā. Tapu kia king tupo wono, ko tui o tu tonga. Tapu kia kuina nas pau tuku aho, mo e whare o haa mohe o fō. Whatapu atu heni, kia eiki minista o ia ko mo ako ngā ue, ka koe whakaafe whakalangilangi o aho whakamamani lahi o kau Faiako i he ua noa ua taha, onra pohu a kawa mei liku. Whatapu atu ke whai whekau whakatui, ka koe eiki Palestini o siasi wei siliana tau ataina o Tonga, whai whekau toke tā te vita koloa ia havea moha a lotu. Pea kōkore ke huwhanga atu he muaki whakatapu kakato, ka whakahoko atu ai whatongiani. O koutou mua tuku ha whakamalo ke o tua maafi i he ne whakahoko rereia e tau amanaki he ahoni. Ko e tau au sia aho whakawhiewhia ko e ni, ko e ofa ata pea o tua. Neo o kuhoko e ahoni, mo e tehengi hia, e whunga waka o e ako, ka koe whakamalo, o ko i waka pea eiki, ke whai ho tau whakanonga. Ke eiki minista o ia ko mwako ngā ue o nrapohu o kawa mei riku. O ko whawhawhanga e ata kau tokoni tare ki tā, kau ofisa ako, kau Faiako mau wāhenga mālolo, kau Faiako mo tau ngā ue kotoa pē i he potu ngā ue, i ho potu ngā ue, ai mau fia, mo i whakamālo loto hou ngā ia, mo oni, i ho o mea mai ke whakalangilangi i, ai o wau o e ahoni. Whamalo atu e koloa rerei kua ke whakakoloa aki a kau Faiako i he ahoni. Pea kou whakamanatu atu pē, kau Faiako o kamata e tau reisi sita i he tau kahau. Pea i he mea ai tangata eiki minista, kou kore pē ki ai ke kau muia he reisi sita, koe ngā ke lava ako i rerei ne whanau. Koe reisi sita upanga peni manoa ke tau e tolu. Ko tui pē osi ko iau ko lava rerei o whanau ako me ngahi ako ai pure anga o nau hoko atu ke university. Kai kehe, o tau whakamanatu mau pē kia te tau tolu, i he eiki minista koe mafu o ako, koe whanau ako. The heart of education in Tonga is our children. I he aho ni, o kune whakamanatu mai, ke mau whakatoka ngai mo whakamaho i ngai, aho mau whatongia koe Faiako. Hange koe kaweinga whakamamani lahi o tau ni, koe kau Faiako i he Uhouhonga, o Fakaakeake o ako. Teachers at the heart of education recovery. O kua whia mao pē ke tau kau Faiako, ke ua mo te tau whetoo aki a ngahi foi hati ko e ni. Koe heart of the ministry is our children. Koe heart of education recovery, pe koe Fakaakeake ako, ko koe ia moau. O mooni au pito ai koloa, ne ke tuku mai e ki minista, koe ngahi pore o e whatongia whakawhaiako i he time COVID-19, koe pore whai ngata a mooni. Ka ko taki de rei, ranga whakatoki lalo, mo i mamahi i mea, e whatongia ma whatuituki o ke whesia, o malawa ai ke tau umo umataha mo i kau Faiako, ngahi mātua mo i whanau ako, ke matu aki, e ngahi ako kotoa a Tonga, ai pore whai ngata o e taimi. O ku kei maanu pe ai waka o ako i Tonga. Lolo Tonga ko ia ku kei Fakaakeake hake ngahi whanua lahi i maamani. O sinai a ngahi mahina lahi mo e tau ko e ni, hono tāpuni e nau ngahi ako, ko e ue sia e kakai whanua he COVID-19. Whawhetai ko e ki ofa,
o ku kei hao pe a Tonga. Pea kune tuku taimi mai ki ho o potu ngā ue, kau Faiako, ngahi mātua tahi whānau, ke nau ma teu ke ngahi pore ke he kehe ono whakarere o Iako mei api, o ka tāpuni a Iako i Tongani. O mau kau whakataha mo lotu le reo aho ni, ke kei tāpo i kina mai koe he o tua, pea fuaki atu haivi lahi. Poto whakaotua, moi mama whakaotua, ke whakahoko aki a hono tataki o potu ngā ue ako mo ako ngā ue, ke ausia a tau mua fisi mua ko tuku fua ki ai a potu ngā weni. Kia eiki Palestini o siasu o sirana tau ataina o Tonga, whai whiakau toke tā te vita koloa ia havea, whamalo atu i lotu le rei, ngako naki mo koloa folofola ko ke tāpua ki aki ki mautolu i he ako e ni. I e mautu i he Uhouhonga o e Fakaakeake o Iako, koi lotu pe ho mautokoni o fi. O atu hene a whakamalo loto hounga mo oni ki a te koe, me eiki minista pea mo e potu ngā ue, pea mui atu e mau kore, ke ua mua na ngalo e potu ngā ueni, kau Faiako, whanau ako mo ngahi mātua tahi whanau, i ho mou ngahi lotu huwhia. Ko e mau lotu, ke hoko atu no tāpua ki i koe he o tua, ko hi ko ngahi whatongia ma mawha, mo ngahi pore o taimi, o whiangangai pia mo lotu i Tongani, pia pehe fok mo muri, o mau ofalahi atu. Whamalo atu heni ke kautaha e kau Faiako ai o tumotuanga au whape koe whita, i he ngai poupou kotoa peho o mou kau mai, i he tau hono kotoa ki hono whakamanatua o aho whakamamanilahi o kau Faiako. Ko mou toko ni mo e poupou, e malawa ai ke tau ngau e whakataha ke ka hau lelei ma Tonga. Whamalo atu heni ke kau Faiako mo kau ngau e kotoa pe ko mao wahenga malolo. I ho mou kei mao whenga maari e ka mou mea mai, ke poupou ke ngau e na mou mate a ki mo pore taki ki ai. Ofa ke whai tokonia ki mou tolo he eiki, ke mou kei mau ha mo ui fuoloa, pe ke tau kei whitkoni aki, ke langa hake ai ako i he tau whonua. Ke CEO a TNQAP, tokoni tare kita hono, kau tokoni tare kita hono kotoa, kau ofisa ako, pe pehe ke tik mou tolo no kotoa pe kau Faiako, o ko whawhunga i atu, ai whakamalo loto hounga mo oni, i ho mou kau mai, ke tau whakamanatua aho lahi, aho whakamamani lahi, o kau Faiako i he tau ni. Ko tau whakakoloa ai, ko whai he eki minista amo e eki Palestini i he ahoni. To'o ai ha ako naki. Ko moni ia ke hoko koe makatuunga, ki hono toi whakalelei i ange e tau whakawhiangai moho tau otua, pea pehe foki ke tau ngā ue maho inga, koe whakamama e mafu e potu ngā ue, tā koe tau whanau. O ko puke e whainga maarieni ke tau whakamanatu, ke tau manatu me lia e foki, ke kau ngā ue ko nau holo mua i he whatongia Faiako. E kau tangata, mo kau whewhine, na nau kā te kina e whaingata a, ka nau pore taki pē, i he whatongia ko uhike a osia e whanau ako a Tonga, ai ako rerei mo laulo taha, pa he mama mo e poto wha o tua ko ia, ke nau mauai haka hau lelei. I he mei ta o koene e ua, o e taimi whaingata a koene o COVID-19, ko e whaingata a kehe ia o tau whiao mo ia, loro tonga e whai whatongia. Kau ko hulu i mai e he kaweinga o tau ni, ko ki tau tolu kau Faiako. I he Uhouhonga o Fakaakeake o Iako, ke tau li aki mo ui, ke tau whai whi lau. Pea manatua whoki, aki nau tolu ko tō tau ni ihi, i he Uhouhonga o e nau whai whatongia. Ko e paupa watu ia whakataha mo mea eki minista pea mo koloa wholofola o e ahoni me eki Palestini, pea kau atu ki ai mo e whekau e ahoni. O ko ikai ko e tau whakawhiawhiai mo whakamanatu i pe ai Faiako kotoa.
Ka o kuhuki ai whonua ko toa pē, ke tau whakaivia mo whakamahu inga i a kau Faiako, i he ngahi ngā ue, mo i ki kiwi i he Fakaakeake whakamāmani lahi o Iako. Ke malawa, ke a osia, pia mao he tokotaha ako ko toa pē, ai whainga maari e ki ha Faiako re rei, tau kei mo toko nia foki. Ko ia, ke tau tuu whakataha mo pou kakato ki he kau Faiako. Ki e ngahi kau taha ko toa pē ko mo tokoni mai ki he whakamanatua aho kau Faiako, o ko whawhonga i atu, ai whakamālolo to hounga mo oni me he eiki minista amo e potu ngā ue, i he ngahi tokoni ko toa pē. To the Ambassador of the People's Republic of China and the Chinese Embassy for your continuous support of the ministry in celebrating the World Teachers' Day today. We are indeed very grateful for your generous donation and support. Thank you very much. I kai foki ke ngalo ke whaiata whakamālo, ke kau Faiako o iwi, mo kau taki iwi, whanau iwi ko toa, koris Faiako, mālo mua ho mou tariangi, ke ngahi whekau e potu ngā ue, ke mea ko toa peo ki whemau ki mou tolu ki ai. Whakamālo atu, ke whaifatongia re rei mo whakaofo o wha. I kai ngalo a Corporate Service Division a potu ngā ue, i kai halea e mo ua, koe whakamālo pe he ngau e tō iwi o mō whai he palani, whakatū mo i teu i o ngahi polo kalama e ahoni, mālo au pito. Ka pau ki aha taha e ngalo i he whakamālo ni o kou whakamore atu. Koe whakamālo ia o kou whai atu whakataha mo i kaweinga o i tau ni, kia te ki tau tolu, ke tau whakalaulau loto mo manatu ma o pe ke Faiako i he Uhouhonga o i Fakaakeake ai ako. O whake whai tāpo e kina ki tau tolu ko toa pe o tua mafi, ke tau toi a atu ki ha aho peheni i he tau kahau. Lewe e whakahohaa kau te tau atu. Ko malo ki he tak ngau e patu ngau ako, he whawhonga i tau tolu, whatongia aha koini. Ki mua ki tau hoko atu ki him whakasi, ko whipuke pēr whainga maari koini ki whawhonga atu ai tak ngau e patu ngau e, kau Faiako o tongani, e tala monu atu ka te koe ek minista. Pea mo kau whawhonga ko toa pē o Tonga, i teu e whiri, pureanga, ke re raki e Tonga e kahau. O tala monu atu, o tawange o tua, ni ke whai via ki mautolu. Ek minista, awa na ngalo e potu ngā we. Ta hokosia e pureanga fukou. Ko him whakausi e lawatia e le mektukia, ko e tahai e kau tangata whakaosi e ngā we e potu ngā we. Ko e whakaosi e ne ngā we, mo ne whaifatongia mai potu ngā we, le mektukia, pa te tau hoko atu ke keresi, po e whasi whakafonua. Wa malo atu ka atu ki whakamalo atu e kinista ka umai. Malo ba whainga maari. Lotu re rei na ke whai, Moimoi ko mu ahe ahoni. Wa atai ni goni wa ki ti sema ko kore atu, o whalahi atu ke ngai fofonga e hiki atu me maamani goni, ki nua do tutu. Mau. Foprohimi te tau whakausia ke tau ngā we. Tolunge au mo hiwa ngafuru mātaha e himi, mo meha ke tau hiwa. O ki ai haki whanua o tui o sen, na i kai ke mau o tua, na i masiwa hele rei. Haleluia, o manui ai.
tua tahisi, kana i kai Hawaii. O ta foki be mo pisi, kana i kai Hawhaki. Ka ko Tonga, o ku kei tolonga mai. Tama Tonga tuunga awe. Ho koloa ke whakamanu. Latu ke eiki mau pē. Ke ni pou ke he lotu. O malu ia tupo. Pea koe keresa e ki ko Sisu Christ me ofrahe tuaka tau tamai. Koe whiohi lau maare maanioni ki a tau tolu kotoa pe ia o tai ngata. Amen. Tau whai ha whakapapa, mai whakafalangalangi o aho. Hipipi! Hipipi! Tau whai ha whakapapa, hei Presteni o Sias Wesiriana, me whakoloa ki tau tau mo tau aho. Hipipi! Hipipi! Tau whai ha whakapapa ke CEO, pa mai kau Faiako ko tape Otonga. Hipipi! Hipipi! Mo mea iwa kilaro. Kage koe lava ka kato ia ai o au lotu whawhetai o e ahoni. Ka kono whamahu inga i ai kau Faiako kotoa pe o e ai pureanga. Pea ko ka whatahai ai
kau Faiako kotoa pe ngahi Apiako ma olunga ngai kau mai ngahi lauto si pe ke kau Faiako o e ngahi Apiako toka mua ka ko whakakoloa ai ahoni e whakawhi whakalangi ko ek minister pe ia o e potunga o e ako kau ma ai ek paleseni o se suisiriana tawatai na o Tonga pea maukoloa ai kau Faiako kotoa pe o Tonga. Tui pēo ku lawenga manu pe ai kau Faiako e ngahi siasi na o whaifatongia he ngahi Apiako ai siasi ka koe whakaukau te whito e aho ni pia mo e o au whawhetai o e aho whakamamalahi o e kau Faiako. Koe kau Faiako i he Uhouhonga o e Fakaakeake ai ako pea ku whakakoloa aki ai taha kotoa pe o ku ui koe Faiako. Heo kui ai ene whanau ako. Whakahoa ke taimi pia mo e lotolotonga o e futaimi whaingata o e COVID taha hiwa. Tawange pe o ku i kai mama o ai e whafonga o e otua. O ne hanga o kei malu i a Tonga pia o tau whiwhia mo whawheta i ai i he eiki. Ko e ngahi polokalama kotoa ai mo kinau tolu na e whaifatongia i e o au mahu inga o e ahoni. Pea ko lava kakato ka koe kai koe osia ai polokalama ai kau Faiako he aho ni hange ko ia ko whakaungo atu. O kua koat mo e polo ai kau Faiako i e taimi ono ai whiawhi. Mau tatau atu ki mau tolu me holofo manatu kuin Salote. Ko hui koe hoko pia mo e tu mo whailai ngahi whatongia kehe ngahi taimi koe ni pia mo e ngahi aho ni. Mau whakamalo atu ko uhi ko mo mea mai o tau kau ngā whanonga i e houani. Me he whaita pita takafua kau mā watalevu tui fua pe ki he tau le dio lise te tana tohi ko au nā omo ni a takafua tau whoki he ki he studio ki he Vikilani House malo apito. Ai kau whaikawa e kei kua tau